Hmm, Edel, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Hmm, udah lalat guys. Wah, lalat tidak bebeja heula eta lalat ya. Daun pepaya. Daun kemanginya gede-gede, segar-segar. Enak amat. Alhamdulillah. Pedas. Bismillah. Wow. Enggak pakai sayur tumisan lagi ya, kita pakai lalapannya banyak. Bismillah. Wow. Dan pepayanya agak kolot ya, agak tua. Edel. Bismillah. Wah. Ada apa ya? Ini daun kemanginya gede.
Ini pedas tapi bikin lagi ya.